Yama munyina jo yamo kwa bado eba Nkwa Hia dwumade no so wa Adom TV so Jordan nwumre bia 9:30 dikosi 10:30 pm na fia mankwa tamaklo matnase bra me ne madokotafo kukudam ye di nkomo ahwe ya pomuden eho nsem hye no so some match bosumi ya yahyen mu ne etoso enumo no ye da ye bodawro de afa ye kidney eho kwan ye befa so abo kidney no ho ban ya yare bia emamunti eda ya wada na seda na ye de ne sonku nti Nkwa Hia ya hyase adwada saa no na osi edi ho enkomo na obi ada ne ho so ne ye hwe enuane die mu bibi biara mu ayeye no se ye de bebo ye kidney no eho ban friste kidney na ne kura ni padua no se ho techema pe na se ne odofo ensi ade no na wo keka kro no ye mpese obi abekọ ne saa kwan ne so nti ne ye bo ho dawuru Nkwa Hia dwumade 9:30 to 10:30 pm afia mankwa tamaklo ye tenase wadwe nkyere no call Instagram afia tamaklo udibu ya beken kan Facebook nso wahunu fitia no pano videos na etwagu no mo comment ne yahunu bi dia ka no mo fangu ho na yankenkan emfa emma mo nyimako bia daroma eno mo boye chidam brebia yetimede Nkwa Hia dwumade bro ne me dressing no aye stronko Ghana nya mfinhia aduosia ebaako ti no ochena ye bedi da no ti na wo se ne me ye ma hofade se Ghana ni ti ede ne masha Ghana at 60 nanso ye wo 61 nti mfa kon comment bi ama memu akwa abasonko ye twe ho akwaje aboafo enkrato aba ye ba fia mankwa tamaklo me doctor ne ye ni bedi nkomo no meyi na che na afedi aka nso ya to aso biem edo eba Nkwa Hia dwumade no eso me ka kire o se na me mo bia na fi se na topic no ehia se me no mie no yetie ma ne kosie na de edekra ne se o chena ya afofie de ne obia ene bekọ adwuma nti no menna 10:30 de awie o question de o hia bia no wo ha me anua ansan wo bisa me fie mnya doctor number na doctor kan say onza me menye expect o han makomo apofi so ho nti menna mire ne kakra bi ne awie ne ekoye nim Dr. Dominic me yeti ni dini no Superintendent Dr. Dominic Jamasi Kumashi ya ye physician specialist ewo kolebu abanya resabia ene nyumrei ye ne bedi nkomo Dr. nyumrei ya muajo ye da se papa se waba na ose ne yeni nkomo fa kidney ho de ne de eye ya wada nanso na nyumrei e bese ye bo ho tofa kakra ba ansa no meba so no Memfasida Emma you darling mujadro yaboafo papa bi womo ana ebo ye ho ban saa nkente sa be bia wo bia huntumi nya bi nhwe you darling mujadro eyabusuan chemfa mujadro a wonum eboa wo Emma apemfo no oh womo so mu twetwe fi se folic acid wom eno so adokotafo ka kire ye ansampo na obedwen se obefa ye funu no wo hia folic acid nti wo to mujadro na folic acid wom a se wutimu se eye pa you darling mujadro papa ya ye dwumaku a womo abene wo pomodimo ensem enede aba pharmacy and chemical shops bi ebe obowura ho for 0553632416 na ene won enkasa sanso enna ye ba fofora ya wo no wabeka Nkwa Hia dwumade ho eye bobo seasoning powder oba wadiane anusuo ebeye de na Christopher timi dia sankwan ama tosh esu dia sankwan ama doctor so dia ma na adwene mu bie watimi ahwe apomden ha na ohia bobo seasoning powder wo mo eyekoto foforo a woba ye wo flavors ahodo bobo beef and chicken and jollof then say oh ye jollof a ye wo seasoning powder also use so oh ye chicken so a ye wo de nti bobo seasoning powder for wo mo 0561 588-088 0561-588-088 then one more enkasa one more Kumasi Hajia Z Kumasi Central Market eho ena obehu bobo wana aka no ebresom de onyina din beto dwa na mom mitin ni de abribia page 1 salon ewo dome organizer maiwa ne memma papa bi enegu ho eye adwuma sofo pani Selina apiofori nyame hirawo onye okese kosi se obe okese pa doctor ebre no wo ye ni naso kidney
Yanhwe kidney ho nsɛm wɔ Kolebu ete sɛ wo de mefa ho firi ho. Oba Kolebu a sɛ yefa nipa be 8. Yɛmfa ne sɛ Ghana ha nyinaa. Sɛ yefa nipa 8 a emu baako ɛwɔ kidney problem. Na Kolebu admissions a yɛyɛ no emu 5 out of 10, which is almost half of of admissions ɛwɔ kidney problem. Hey. Nti kidney problem no ɛho asɛm no ɛnya asɛm ketewa. Yefa Ghana ha nyinaa nipa be 4,000 out of your population. No more kidney problem. Emu 686 and ɛwɔ machines so mo yɛ dialysis. Nti Nkwa Hia sɛ say yɛka kidney ho asɛm na yɛkyerɛkyerɛ mu na yɛ prevent kidney problem no yehu ne ntɛm a yɛbɛtumi aso ano sɛ na ɛbɛyɛ a ɛnkɔ so ɛnkɔma yɛ problem na yɛmbɛda machine so. Wede what bomi ho kra atago. Enipa 10 ba 5 our kidney problem. Yes. Kolebu Hia. Kolebu Hia. Kolebu Nkwa na working. Kolebu Nkwa na making. Na yes, the way a Kolebu tie no ne your foremost referral center ewo Ghana hanum say. Nti say enya those cases a ɛhɔ na yɛmfa ne sɛ doctors a munim kidney ho asɛm wo. Nti ɛhɔ na ehu sɛ problem no ano ɛden sɛ ɛho bibi. All this while was so dada. And I say recently, ya na eba na sada. Adentia. Say ye nyina yɛtwe adwen kɔ ekyir kakra. Ebe obehu sɛ ebi wɔ hɔ a baby a wote obeti sɛ obi those times ani esu a obeti sɛ obi ahonho. Ye ne hwe enyi ye bɛka sɛ yabɔ ne dua. Nti ade ne de ene wɔ hɔ de dada, but sesi ana doctor adwuma no akɔ nanim a yɛtimi diagnose anase yɛtimi pensen ne emamu hu no yie no. Eno na ama na ayɛ sɛ adɔɔso, but yesusu sɛ ɛwɔ hɔ deda na sisi a na yɛhu ne kɛse. Na Africa hanom anase ye bibi man mu hanom. First na yare a ɛtai ha yɛ infections. But sisi a na yɛ move from infections to other problems because the way a yɛasesa yɛ lifestyle. First the way a yɛdidi nneɛma asesa nti yɛsi a yɛnya hypertension ne diabetes more. Ɛno nso ne the major cause of kidney failure. Inti na amane ekosro sa. Asemi de ma reho. This is what can you say no? Your age factors and I say your age limit. You will be make say be from in few way for woman dorso and in few way for woman dorso. With statistics now me start kind no. From renal registry and I say kidney registry be as at 2017 December. 2017 they are now 2017 they are na media mamuno. Na December yeah. Na Ghana ha no and I say omo kidney problem between the ages of 20 to 50 years. Na ohwa sa age ne na the most productive and I say time I say obi atimi ye adwumaden etimi boa Ghana. Na sa time no na ye nya kidney problem. Okwa abroche enti sa omo mutimi nya kidney problem usually by 20 and say 40 to 70 years mu ho no almost starting nya kidney problem. Nti ye nya ne ntem. Nti ama ehu hia say ye bo hu dero na ye ka ho asem twenkofo. Na wo he de ya wo de ne de me say ho anam de wo be hya ase. E de nti na the age of 20 to 50. E ho na problem no wo. E de na e cause nti ama na abasa. In the first place, the fact say me no nyina ye be before my chance say e benya kidney problem more than abrofo. Yeah, susu say there are bibini broni beka say genetic factors. Nti onipa bia ye ade bi efe ne chromosomes eno na contain ade bi efe ne DNA na kire say obedani say anase say na chima kakra bi wo ye de no anase bibi wo ye de ho efe no APOL1 gene I suspect say eno na ema ye no ye nya kidney problem no in time saying abrofo no 20 to 50 and number kidney problem higher drain any better yakuanim so my or for a friend of a can't yensa and Nkwa Hia Jumedie and I was showing Adom TV so check up yeah papa me did says you who your brano near who we more
ebetimi asoso ano ba ye twenya ma yare no mom boy ansa ne yebekọ a enna doctor yebedu ho beka mo ate afi be wie chire ne ye so ano ba bi enye ye ne ka ene bedi ye nim frisa break osise no ndu bebo apem Nkwa Hia dwumadi dwoda bia 9:30 to 10:30 p.m. near the abrom and ne kidney won komo ene ye die frisa busumi we na wotwe we World Kidney Day ye awareness ye bode ro na mo bi ani ada no ho so say yen kidney no wan hwe ni ya yare ebetimi aba ho nti wadwen kire no eno ane so ko Instagram efia tamaklo fagu ana Facebook okọ efia mankwa tamaklo a odugu e bekenkan ni nyina so e de amaw Superintendent Dr. Dominic Jamasi Kumashi enanyumre ye ne di nkomo free kolebu ene waba sefia afremi a mintime to me ho ase adwuma mehwe ni ti o se da wuro de ebo emo bia etienti unye late se wonso wabeka yensa na yaboafo ni bi nsuni nanofix 6 eno eye fie duro bi ebo yemfon so no eho ban free ne scratching ene radiation na ewomu ofon no de show high vibrating no ni ade so wo de nanofix egu so ani pepa e man scratch ene bo ho ban so free sa radiation no ehun ya yese ma de phone hye show mo no fo ho be mom breast cancer no ni ade the moment I would nanofix ebegu so be pepa so no uni sa problem no kra mom pedodo to for 0559582754 0559582754 nene one more enkasa thanks to you computer clinic fonso ya chiamani mre say diabetes asthma na menstrual pains hypertension say fibroid typhoid fever Mr. Oko thanks to you computer clinic ya one more ewo kwano suhum asaman kase kwantimpono so adokota fo nani mote adwuma fonso ye perfect from 0205 961 109 0205 961 109 na anyone enkasa woni nyima ko ebo ya chidom na ye de Nkwa Hia dwumadi no atumi abramo Dr. Yantwa yankomo no so because ye ko ho na wan hwe be ni mabubu kura ba de yankanti kidney na na ne de kidney ne kire yen kidney na ewo ye he na hye ne ye be hweso abo ho ban obroni be ka say kidney no eye retroperitoneal structure nature say yemfa ne say o intestines and say uyema de no say wo mfonyini bi na ye hunu ni ye wo be peja okay nti ohwe mfoni a me di kire ya obi na gina hei a nechi na kire na ahanum sei no kire sa peritoneal structure ya making hu ade say eye I call round a besi na kidney ne ba sa de nechi nti your kidney ne your ni two nyama mienu nti your right no na left no right no ehye liver nase direct na left no so ehye spleen na echi na wohwe wachi say ya won say ahanum ya tro the 12 rib na say wachi dompe no ikase no ne 12 onum na eho na ehye nti ewo wachi pe eben wachi sen wanim eba wanim a say wo de wanim na ekira show say intestines and say yemade ne be cover eno nti ewo wachi rather than say ewo wanim more ene structures mienu ti eno ne kidney no eno ne kidney no nti adwuma be pa na ye ewo nipadua no mu a ene 20 to 50 years ho inyarewa ha adwen ho de pa na kidney no you started kan wan say my niama bebre in the first place it say sonye CV niama bone ewo ubody nim niama enye no ema ne sen nti say entimi say niama no entimi kidney ni nya adwuma ye entimi nsone a saa niama no ebeka wo system nim ensuo ene ade bi e ne sodium ana say ubeka ne say nchene eye saa de no ho adwuma esan boa ma o produce build moja up produce ade bi e ne erythropoietin ene boa ma omoja ekosro esan boa balance o calcium ene o phosphate se na be ya odompe no enye mre kese nti eye niama we nyina na asan yewo acid ene yewo base ewo body nim balance saa niama we nyina ma ni na pepepe na esen control your hypertension so
nti se saa nneɛma we ntimi anya na se obenya hypertension na che se umoja so beti umoja so ti a then na be ye wo nante kakra no abre wani so brew beka se wakoma ball periperi enchine ne nsuo no se ntimi unbalance ni ye a na ebesi ni se obe honhon nti saa nneɛma we nyina na kidney no eye se ne wo kidney no touch ma so o ya ba wie ya no kidney ne de okọ Bible mu kra okọ Deuteronomy mu a Leviticus ne Deuteronomy time a Yesu Nyankopɔn ma instructions no kidney ne ye bibia nyame edma omode sacrifice a asofo ni ndi saa the way anyame eye no the same thing na ehuhia saa nti se nya tochima na senso a usually ni mienu nyina na esei ti esei bom na esei a de amane enye asem ketwa de amane kese na eba because we adwuma de wakeka kan na eye na sesei a se ne enimu a na ese wuntime nya hwe biem wuntime nya hwe na kidney failure no de na ma ne failure de na wo kidney no ye be ya se o osumesi na obentin onya kidney failure we are seeing diabetes and the number 1 cause if you have a hypertension. Now, we now registry as of December 2017. Who say hypertension mum and they cause kidney problem, kidney failure and more. And so diabetes say this so. And so now they be a chronic glomerulonephritis. And when you actually say kidney undergo to say the way away prano, a cause supra copim timer. Efe ebese kra entimi nya adwuma nti saa niama miensa ne ye hu ni se ha adwen pa na ofi wonom nso a ada niama bi betime ha ne ye wo niama bi betime afifi o kidney nim round ye friend polycystic kidney disease eno sitimi yes ebi wo hanum sei nti polycystic kidney disease no obon se kidney no niama ahonhon wo ye hu ni ye papa nti ohu hanum se ahwe hanum se a niama ahonhon wo kidney nim ewo we ni so na eno anso hypertension no so ne ekoso eyesa etimi ma kidney no efe no na the way a the structure te no esesa na kamia sa na efe kidney na amwa abaye ketwa eno na edu sa de a na chese kidney no asai kora yentimi nya ho hwe na de na ekoka no ma kidney no because me hu kidney no mienu ba ko de efin bi enu hu ye tontom kama baba ko de se de wo kan apopo no ne ade wo ho pa de na ye nipadua no nti be wi akire kidney no de wanke ye wo normal kidney na so be wi na yakonya disorder kidney very good no sha se fi ye mfa ne se before moja be ko kidney no se moja anase insu anko kidney ni hu ya etimi ma ne tochima ansa na niema bi etimi ha kidney ni ankasa ma ne se anase bibi ebi adwonso no kidney ni ye adwuma na adwonso ni ntimi mpie nti esa na adwonso no ebo ba akire na akohye kidney nim na asai kidney no nti ye fa nia insu a ekwa unya cholera anase wo fe wo wie mu hwie ebetimi ama wenya kidney problem wonum ebia wenya accident moje 2 anase wenya accident ubi o muscle bi asai ni na atimi kofa kidney problem ne ba na no ye friend no pre-renal anase before the kidney itself anse na kidney na nkasa nduro a ye de be ma hospital ye anso ye betimi because ebia ye ma antibiotics e de treat infection ya hwe ya se do na so timi se o kidney ansa na mema yare a obi anim prostate eno na Johnson wa ye ewie nso Johnson ntimi mpie se Johnson ne cha na efe say kidney no nti saa ne ma we nyina bobo ansa na ye ankasa abo hypertension hypertension no ye wo essential hypertension any cause and ye wo secondary causes of hypertension the secondary causes na bi wo ha intino echo kidney no ho to say the way ya draw wa hai utimi hu bibi red and bibi yellow bibi blue sorry red. Blue no vein and red na ye artery na sa arteries we etimi ye blocked block here inti esi a na ese moja na entimi nko eno so timi ma kidney failure
Nti eniama bebre ene bo anu ema unya. Ma Instagram Fiata Maklovi de na ya aba. O se ya wonya sharp pain wo ne left kidney no ho. Akọ hospital omo nhunu hwe but ema ne na nkoyie ne nante de na onya mfa ho. Unya sharp pain ewo baby a all kana etimi eniama bebre. Etimi ese ade bi efe ne kidney stone ana se ebo kete ekohye kidney ni ma ne block no ema utimi nya pain because imagine say tube wo ho na bibi a block no entimi mfem inti kidney no de na ho de pushi say ade ni bepie inti eno na ema yaw no eba. Now if you want nso a polycystic kidney na meka ho asem no eno nso etimi eye kese a ne amatimi huhu wo ma na eye kese na eno no ebitimi pai kra eno nso betimi ama pain. Ansa na bia ono no ankasa na bia obi de bibia bono anase na chi apem bibi eno nso timi ko fa sa problem ne ba because said the work kana ye chi ho ti nya problem o ye chi affect your kidney se obi de ne obibi bo wa chi honom direct it me affect kidney no nti ni okay say onya pain my advice ni say say otimi ko hospital no ko report my doctor. Now the first thing, one of the things I say scan. Near checking the calcium I want the system because so calcium I was sure it mima utminya sa stones no much more easily. The doctors the never fat test mu and make sure say enye and infection, urine infection and also timima unya pain. Ewo baby are all can the left kidney no infection ni bi wa utminya na afro akosura na affect kidney na nkasa. Adofo Nkwa Hia adwumadi and I was showing Adom TV so kidney brebu ano ye brebu ana ye friend osa sabo ni edi hu nkomo no so ye mo hu ban yi pa utie said the doctor keka no no a so wan ko check ya be de wahunu ye sure say free na kuri ye be me ya no mo ye ntientia wa ye sabia ye hu ni ma ketenkete we ya entam no a yetimi ye hu bibi Nkwa Hia adwenkyere no be hu semode ba eba asenho na yakan na doctor so eya no e de ama fasida ma you darling mojadro eya busuan chemfa thanks to Jehovah Clinic e hone ayaresabia papa wokwa ubenya wapomoden nano fix it and also get protected and afi bobol seasoning powder woni nyumaku eboye chidom na yede Nkwa Hia adwumadi ebro Adom TV so 10:30 ni sorry and me try na ye bia your phone lines no na eja mo so motimi afre akere madwen edi no afia mankwa tamaklu na enumre ye ne doctor edi enkomo ya hwe kidney no ni failure no ya nhwe enya ye nkotwe ye ho enye enkrato yi emra na ye ba be hwe ohawa edebre yen onya ohawo kidney no ho no sai na ne manage ne ho nsem no etie adaroma yenkwaje nkrato yi mra ye ba nsem no ebeto aso Yemu akwa baby mfamra Nkwa Hia dwumadi so Adom TV so kidney he hu nkomo ne yedie no ntino yekomonten so yene Ghana fo bi nso akodi nkomo nyenye bia na yeka kidney na wudi madokro emrebe ne last time awokoko check ye so kidney na ye adwuma kama nyarwa ne nkeka wa bia ema ho Ghana fo adwenkyire bi nso eni Pachaya my be there. I'm fancy be 1.5 years ni. Oh no, that be me. Debut mean check it. Devi asemo adentia. Your me sport money like me sa check up na there. Well, answer first and I nim kid in a way beer. But the same moment there, I'm some at 10 once some but fat, me young check a media. A dear Ben, Emma kidney no touch him. A bit to say alcohol and not smoke or no jot. And I can't wait to suit me when you touch me. Minim sense and no alcohol and a meat we
so nti enom de my experience a me hwɛ sɛ me nom nsa na meat bebree so menwe ye wonuane bi wɔ hɔ a ɛyɛ processed food enuane a ya process ye de afa mfidie mu ansa na ye na aduane no sɛ anuane no ahoɔden nim ɛmoa body no but anuane bi ɛyɛ natural no aduane a yɛmfa mfa mfidie mu na yɛ ano ɛno na menim sɛ ahoɔden wɔ mu sɛ anuane no nyinaa no ɛboa kidney no na ɛboa body no nso so wo kidney ho ɛtɔkyema a wobɛde na wehu o wonhu agye sɛ asɛe ansa wohu sɛ wonya saa problem no ansa na wankasa wonhu no deɛ na memfa nsɛ na kyɛ sɛ akyɛ na yɛ sɛ ayɛ damages akɔso damages wɔ body no mu ɛna ɛbɛpie out ansa na watumi ahu sɛ wo kidney no biribi aba ho deɛ wɔsi yɛ di deɛ menim ɛne especially dandelion menim sɛ dandelion deɛ yɛ friend of kidney yeah ɛno na menim ɛna bi te sɛ dandelion is a friend to the liver and the kidney nti sɛ wotaa di bia ɛbɛboa wo ɛna nneɛma ɛyɛ fresh vegetables no ne adeɛ no nyinaa wodi bia ɛboa ma wo kidney no ɛyɛ strong wonom nsa o sɛ wogya nsa nom sɛnea ɛbɛyɛ a saa yaleɛ no wankɔnya bi mmom yɛntandi fruit na ɛmmɔ yɛ ho ban wobɛdi aduane a bɛtumi abɔ wo ho ban a wonya saa yaleɛ no na saa yaleɛ no ɛba wo ho a ɛyɛ yaleɛ a ɛnyɛ exercise we exercise etimi boa wo pa ɛna kyese wa wo hwɛ ho so yɛ odwane mu die mu ne ade etimi boa wo yɛtumi exercise na ɛbɛboa ɛna yɛnta ni dandelion ada sɛ ɔbɛbrɛnde anom ana ɔbɛyɛ no salad ɛno so boa for kidney no a bɛtumi abɔ yɛ ho ban dog utie Ghana for die ya omo nam kwan no so kakra omo kan yi meka say in the first place your interview nipa be mekan nipa be 5 I interview here most of them in your kidney test that's one problem in some omo kan nso bebre e be half truth and I say no kwani e fa nti yen sha ase ne yen kan ho asem the first thing so obi ehun ni say wo ho sa yare miense am mekan ho asem hypertension diabetes any chronic glomerulonephritis no and only the most common reasons are obetumi nya kidney problem nti say ho na un check you BP na o say you feel say wo ahondin wo strong person you might be deceiving yourself because BP na ekosura e show signs bia ebi wo ho acha na ebia otibe oya kakra bi nti wo ho ebia wo hypertension you don't know to my advice is say obia once in a while at least once in a year go and have your blood pressure checked and know because you see kidney problem they who say started from the age of 20 to 50 years now kidney problem me can say kidney one of the functions here say a controlling hypertension it say intimi and controlling hypertension now then a basi mujabo so na ebeko sro pa nti eno ne first point diabetes ebia wabusuem obi oho diabetes wankasa obra wo ebia o sorry a udi late onye exercise onom nsa saa ne amani nyina ma fat wo honam no ekosro na type 2 diabetes resistance na say we develop resistance to insulin no insulin ye ade a hormone bi e control you sugar nti say fat na ekosro a ye besi ni say insulin entimi nya adwuma te say the way it nti bo saa kwan no so no obetimi enya diabetes to nya diabetes na dey na besi obetimi enya kidney problem nti my advice say omo hypertensive at least once a year o call hospital catch o doctor see our first no tete no the way our doctors yet untimi mbisa asem untimi nya say me gidi say mu nyina ma hu say asesa nti call doctor na bisa ne say me kidney test me nyeye me urine test ma me hwe say ebia protein wom ma obeya ama o ye diabetic onum wedro ebia sisi ano ebia edro sha say na onum edro be 2 all of a sudden unhia edro kra na sugar abafom ni na ye pointer say we nya kidney failure na emom say kodu achire na ebia unanti kakra na wabre
ɛno ne ne kyɛ sɛ ɛyɛ adu akyire dodo but niame keka yɛ sɛ ebia obp en control sugar all of a sudden sugar with aduro kakra bi aba fam mesa ka saa asɛm wei nso ɛyɛ ana Ghanaians bebree no yɛ nyina ebinom wɔn mo feel sɛ wo hypertension a yɛ ma wo aduro baako pɛ ɛyɛ sɛ aseɛ tu ɛnte saa asɛm a yɛ ameka kyerɛ me patients yɛ sɛ bibia a wo hɔ yi side effect wɔ ho te sɛ ɛnɛma bɛtena ha meyɛ program yi it means say me kofi a me ndantem ebi ochina me ntimi nsɔre ntem the same way na wonum aduro a side effect on me nkan tia yenuanom herbal for but nia oyekɔso ne sɛ ɔmutimi ka che patient ne sɛ brabeje herbal drug jai doctor for aduro for diabetes or hypertension onuma ebetu ase for and yenko for nso forget say saa aduro na ɔmde ma no ɛno nso yɛ aduro a wonum nti aden na ona ombeka cho say any side effect unum so a bebra obedun so bibia was side effect nti say omutimi ka say we ye say ba ye dro no ebetima cho say edo we ebetima house say ebetima ma problem say oba ye ho a ebecheche bibia mu acho nti ye bie kwan ye twe ya adwen akoso say ye enko hospital ye enko ye doctors in kasa ye nye checkups at least once a year kidney test ne hu baby a wugina because BP aduro kra wo hoi ye wo BP aduro a say kidney problem ne sha ase ne ye de woto so a ye friend no lisinopril and say ACE inhibitor ye sha ase ntema e prevent kidney problem no from developing faster se na be ya ye nkoda machine no so na machine no so da no enya asem ketua se wo kolebu a utua 260 Ghana cedi for a session oh yeah, na say o calculate here 520 Ghana cedi a week. What they call month more 2080. And only a machine now kwakoda so no. A drone buy webusia obehwe omon buy. Inti adenti na obetwen saa manako si saa stage no. A wuntimi nya ho hwe. Inti na ye kasa. Inti na maba a meka ho asem. To obi enti na mo amoye hypertensive, mo amoye diabetics. Mumma mani nkom aduro no ho mumma mo nan nye ntietia ho hospital se na be ya yenso ye betimi ayeden e betimi aboa no ano no dog questions na the we are atu afra women so no early signs and the symptoms so be kidney problem e de na obehu e be de aka say oh we de em say me yenya bintimi nti ono monko hospital nti yen sha say free nipa no nipadua no from uti all the way down nti from uti e betimi ay confused ebi wo hono ma ehwe kura betime atwa hwe no akọ into coma eno ye from nyama boni a kidney na nka ebetime ye pie ntimi nyi pie no nti accumulate a na ebesi ni say obetime nya sa problems eba wakoma ho a hypertension no eno ye 1 BP enye control obetime nya chest pain ana say obo be ye oya eno ye friend no brofo kasem say pericarditis now obetime wakoma no nso say BP no kosro na kidney problem no koso a etimi ma akoma no efe gya adwuma ye fi hono ma ye ba umoja ubetimi bleed easily because ye wade be efe ni platelet a control bleeding na sa platelets no enye adwuma ye when you have kidney problem nti ube bleed obi de ne ho kan kakra na moja atai ho ye fi hono ma wankasa edidie oboso befuno na obi a wo fe uyem nso betima aye oya wafu betima aye kese te say the way a wo hu betima ho no wafu na nkasa betima ahyehye na efe no umoja no nso ba fom a oye bibi kakra na wabre wakoma ebo ntentem efe wo ho no ma na time so say ebi anajo beda oni nkum eno ne saa niama we na ohu betima akekao eno ne skin manifestations ana say we di anim eno no na etimi emanu questions ne do so nti so obi ye be hwe obi kidney ho ye obi bisa ye jonso ana moja na be me ye hunu ye de ya na scan no pese ohu meka se ye saa niama miensa na waboso ni nyina nti depending on doctor no but basic lab ye say ye be hwe odunsom ni ahwe ye de umoja ya hwe umoja ni aye kidney test no eno nso no baby ye say omde ko lab ye good se na be ya results ne be hwe correct se na be ya ebehu na immediately no ye hu ne ntema ye hye say ndo ye amaka choyi na efe ye ma oba ye behu specialist
menka asɛm wei nso ɛmfa ntwam kolebu say patients omoba eho patients a omedu end stage na say obi wo no ma preko ne na mo a obehu ane say wanya kidney ache no nti we see about 70 or 75 to 80% of your patients sankrofo no end stage omaba wa ba che say hwe ni wa je say ode ne to machine so which means that we are missing time no ahyasie to time omoba sa with those problems no nti no na ehu hia say questions ne do so pa medofo bi Lydia na o say ne nan eta ehunhunu symptoms ni bia na say kidney problem na nkasa no ye ka bibi boni be ka bibi say syndrome enye ade ba kope na obegina so aka say we nti me kidney problem niama bebre nso betimi ama onan peja to say wakoma feli to say we liver and say obrebo e wo problem eno nso betimi ama onan se ataitai ebi wo kra na ebi a ade bi e fe no ulusu protein e wo efa sebe uja onan a protein na mu ni ade sa niama ni nyina timima na infections timima ulusu protein ma onan se peja nti eno pe enye say we nya na obakun so die ne obisa say herbal drugs e cause kidney failure herbal drugs no may from my experience ninia be hu okolebu no some cause kidney problem e be cause to the point say obi o benya kidney failure to say kidney na say kakra na asan arising e bi nso ba o manu ma bibido na ma kidney na ahyekra nti herbal drugs no yenka say yene omo wontokwa na say yene omo pre bibi ho but the way omo convincing crofo say ye dro de bibia ni ho natural be dro bia side effect ho yanka say ye dro a ye ma wo no hospital kwa bi wo ho a ye de ma wa hwe abenya kidney problem nti saa niama ne ye say nkofo nti edro bia wonum bia bisa omo say edro ne side effect na ne obeka cho say edro we de any side effect no kache ni say me se me oboa bibia side effect on doctor na yede ne di nkomo no kidney hu da ubo ede ye bo no say the doctor kan ye say 70 to 80% ayede omo ba ho no ye end the empo omo ba with end stage na say ye hwe enye ye je say ede omo to machine so da bi nti no wo kase ye lusu bibi nti na ne ye bodawro no free sabre ya ekro Nkwa Hia so na obetie nkwaje nkrato we mbra na ye ba ye hwe ne cost no ne ade no ye twe ho aba sesie na me say nka ye bebie phone lines na so me hwe se de mra na tie na ye ntumi sesie na de awareness na ne ye create no nti ne ye ntie afutuo no ne mo machire no say question bi wo ho no musa ne okokole buse ya obo doctor de ubehunu no eduma ye phone nyina no wo mo ho dog bi question ba ko me famfamu ansa o say at times obenu musuo no wofu ayekese nya everyday de na onu ma musuo kakra na musuo wafu ya hye no so de it depending on obia capacity o stomach and say ne holding so no depending on the capacity now our capacity they are affected by a lot of things to say enfan say the way enfan obia ne kra nyame de man no ade betimi akom nti obi wo ho a ebia wonum nso kakra na ahyew so ebi nso onipa kro no ebia waye kese waye kese deda na wo fata sa fat ni na nti udidi kakra na onum nso kakra na ahyew so but ye hwe we prevention kwa be ne be boy kidney ho ban afri nyawo ho nti first one say we make sure say every day no say wo ho no ma obra say obo say ye bra papa say we make sure say unkonya hypertension nti no na we tie for interview a we ya amonka say ebinum say ense say wonum nsa the same way so say niama oduane a wodi a fat womb say woteso say wo ho a we exercise and say urbanization and I say because yesua anibia aba no nti otika mu the whole week onye exercise and dey na affect edi hu for nti sa na ma exercise at least 30 minutes 5 times a week be now we exercise na fe
moving on from there no so wako hospital no we make sure say at least every year bia wako akọ check up say o hypertension say bibi koso ya kidney test now they are to if you wadwi mu ada o fine say unko pe fe edro bi anom painkiller eno so ya de e cause kidney problem ti mo a bia wo ye adwumaden de bia no wa fa F-pack dan wo num gu yem ama wo yem anya wo ya echire na be ma kidney problem na ye hwe day no kidney ho awareness creation ye ya no day no em say kolebu mu department mu o hihye bi eda no ye da be yes eda no ye ukwada yawada say the way o kan ahase no but ukwada ye be ye health work from kolebu ye be fa high street akwa pem parliament house ni ko do ono ma ye be screening test ama parliamentarians ni omo mbetimi aba ho at least ya dun so aye kidney function test I check your blood pressure ukwada sem free screening if you know ma yawada lecture public health lecture I be no eno ye Ghana physicians and surgeons ewo wage honum no by 9 o'clock and ye be no nti eno no ye kwa kodi hu nkomo ye your kidney your health your responsibility. Dog, no aso ba ye bedi nkomo so achi. First da ma page 1 salon. On yemti kama friend was 0544319157 0544319157 page 1 salon be uti kama e de ama ya boa for you darling mujadru here bi. Chris nya binom kokote dam tetambia nya you darling mujadru no. Thanks to Jehovah Clinic. Nano fix it and also na protect your phone and afi bobo seasoning powder also a boy empower do and be da wo hia bobo seasoning powder won ni nyumaku a e boy chidom na de Nkwa Hia dwumadi e bro wo ye beta Dr. Superintendent Dr. Dominic Jamasi Kumashi yada na se papa physician specialist or kolebwani what share there nti day no Wednesday yankoni yankohwehwe ya pomuden ya hwehwe aye okay production crew yada say Ellen Oseboache ene Chris ene Tosh ene Hwan Eric Obia yada munyina ase ba nyame hira mo pa repeat ni meba so Wednesday